Rap Rap cûreyeke müzîkeye ku koka wê girêdayî Afrika û Amerîkayê ye. Ew ji tîpên rîtmîk ên pom hatiye afirandin. Ango hevahengî û helbest di bingeha wê de rexne cihekî girîng digire û ew bi tempoyeke taybet tê gotin. Gelek şaxên wê jî hene, weke mînak, gangsta, G-funk, hardcore û party. Dîroka wê dişe heta salên 1970yê. Ew serê pêşî li hin gettoyên Amerîkayê ji aliyê kesên Afrikî ve hatiye bikaranîn. Ew jî li rojhilatê Amerîka wek East Coast Rap û li rojavayê wê wek West Coast Rap tê nasîn. Lê ev demeke ku li Kurdistanê jî bi zimanê Kurdî rap tê kirin û ew gelek guhdarvanan jî ji xwe re çêkiriye. İstanbolê jî Kurdên ji Bakurê Kurdistanê li hev dicivin û performanseke bê hempaya rapê li dar dixin. Niha em bizanin bê ew kî ne û bi çi armanceteyê li vî karî bûne. Silav, em xêratin. Ez Xan, raperekî Kurdim û her wiha dixwazim hin stylê dijîtal rapê bikim. Ez naxwazim bêjim tenê raperim. û em niha li sanat performansine li Taksimê de konsera xwe sêyem çê dikin li Stenbolê. û em hêvî dikin gav bi gav biçin Bakur, Kurdistan û pijra biçin Başûr û pijra jî biçin Ewropa, li Swêdê belkî li Almanya. Yani zimanê Kurdî zimanekî fonetik e. Ji ber wê hewala min Tirk ji min re tiştek bêjin. Yani ben mesela zimanê Tirkê li gorî Kurdî ne fonetik e. Ji ber wê mesela em bêjin diskotina da û her wiha li gorî ku em dinivîsin dawiyên nivîsa da ew gotin diherikin, bi xwe diherikin. Projeyek min wisa heye ku ez dixwazim stranek çê bikim. Di nav de Kurdî jî hebe, Zazakî jî hebe, Soranî jî hebe, her wiha Goranî jî hebe, em kelhorî kîj hebe. Lê niha mixabin tenê kurmacî zemin. از رونی 28 سالی من از کاری منه به راستی از جودکار خال ولاتی خال باجاری خال مرد از جودکاری دیگر جهانی میجی 13 سالی مدرس به کلترای هیپ هاپ کرد به برک دانسی میرس کرد آخر تشتام مشی خو گیهان حیا رپی ایروجی اماتنه حیا وان شانا برپی به هیپ هاپ وی کلترا ما خو مزن کرد ما او دولمندیا هیپ هاپ و دولمندیا کلترا خونی کردیجی ما بهدو آنی حیاج دسته مهات مدى خدمت ملكي يعني اسكاسكي او سام خدمت تاريخ الكيفما راب بردشتي الهفتي براسي يعني تونو كراب تشكي بيجا راب وقبل هفتي ناي نابا شيروك كتهبه تشكي قوت بحثي وكهبه راب ليتي كرمانش شيروكي مزعفه شيروكي مزيده جبر أوسا قال لك تشتهي أمكارن قلبك قال لك تشتهي أمكارن بيجن رب جمو ما تشتكي مساعدة تشتكي دبا دنگ بيجي تشتكي أوسا بري قالوا بري ما ين أو تكنولوجي نباش بقول دعوتها دنگ بيجي دبوتن ورقصية دكرن دنگ بيجي وقت كل تراهي بوبي بقول هفدود هاد يروجي قالوا بري ما ين بردوام دك دنگ بيجي أخوا أم جدو وانتين بهي بوبي وان بردوام دكن جدو وان در ريا وان مشان Ewusa bawer dikin ku rap û çanda Kurdî gelekî li heftê di fîlozofiya rapê de qaleke girîng ew e ku bingeheke serhildanê tê de heye. Ji wî alî de rap û kultura Kurdan gelekî nêzî hevdû ye.
ناوی من رقصو اجبا کوری کردستان اجبا جار سرتی جناب شیام مصر جگنده این داره ما اوسا هم هات نوری رو جشن ایرو چالکی کما رپا کردی سر کردی شرف نایته و میرو هات نوری هم ایرو آواکی جوش و خروش انتخابیم شبکه خوش و بیوش بباس Ulan iz ki 6-7 sal çeybû ku em bê kulturê ve tekil darin. Di navê kulturê de her wiha müzik jî çekeka hêze ku ser ziman bandora xwe sergel dike. Ji ber wê jî kêfam tê ku ez hem müzîkê hemû dinyayê bi naskirin û zimanê Kurdî bi zimanê Kurdî bi zimanê xwe rapê vê çandêr şan û nasê hemû dinyayê bidim. Ev xortên hêja ji xwe re rêyeke cuda hilbijartine ku jaliyê gelek rexnevanan ve bi erênî têne rexnekirin. Wisa xuyaye ku dê her biçe stîlên nû tevlî zimanê Kurdî bibin û dê ew her dewlementtir bibe. Hêja Bawdû, Rûdaw, İstanbul.